Assalamu alaikum Kırgızcağım YouTube kanalının görüşülері bugünkü 28 dekabr 2025 yıl buyursa. Mal bazarına tap beririz. Mal bazarlarının için. Hadi torpaqtordan başlayız soğanlar. Torpaqtordan oylardan buqa, qunazı, qısqası bарын tarp берген hareket qılасыз. Menetті балап, лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздердің ойыңыздарды айтып тұрыңыздар. Шүлдеден чавандарға, уй қойып баққандарға иттер бар кетті. Қаншадан екен балары? Балар 1,5 1,5 мыңден, не? Birге çürük arasın iPhone. Telefon номерің бар ба? Aa. Кел, телефон номерің айт. Sizdeki neler ayt koymayız mı? Сіздікін, ана маған çalады да, кетчіке çalады да, қанша адам көреді бұны. Сен номерің айт бол. Ben numarayı nasıl tutamaz? Telegram'a sarayım. Номерлерін алып бересіз. 0550 анım. 284 284 509. 509. Bu ne paroda бұлар? Охотный ішіне, е? Нондай ба? Я. Ушындай. Ит іздегендер болса, туғандар номерін алып бердік. Анда меселе біз. Torpaqtordan başlayız. Erkek urgaçı. Qancha dot çap? 48'den not. Erkege? Urgaçı. 48 ming so'm. Eko. Be, qanchadan ekan mayke? Hali bir qarab ketdi 48 den. 48. Urgaçı? Urgaçı. Bularınız qanchadan? 57. 57 ming so'm. Buları? Eko 57. Eko 57. Ha, bunun şu. 35 eko. Bu 57. Bu 57, bu 35. 3'e 35 eko 35. Ha, 3'ü Eko 35 he? Eko 35. 52 jarımdan болып кеткен. Бұл өзі 57 дейді. Қанша дос байке? 50'den. Urgaçı? Urgaçı. 50 ming so'mdan. Urgaçı. Qancha dot bunda? 38. 38 ming so'm. 38 ming so'm. Qancha ekan? 40 ming so'm. Urgaçı? Urgaçı 40 ming so'm. Assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Qancha dot aka? 47. Urgaçı. Urgaçı 47 ming so'm. Yaxshi aka, sodangiz bo'lsin. Qancha dot? 40. Qancha oldu şu an? Bir cumadan açtı. Bir cumadan. 40 ming so'm. Bolalarınız qancha? 39 bo'lsa. 39 bo'lsa. Yaxshi. Sodangiz bo'lsin. 8 so'mdan olib. Qancha dost bunu? 40. Erkek he? Erkek. Bir ay oldu bollekti. 20 gün. 20 gün oldu. 40 ming so'm. Yaxshi. Qancha dost? Yaxshidan 65. Ya. 48 he? 48 ming so'm. Erkek. 48 ming so'm. Yaxshi. Qancha dot? 52 zaten. 52. Urgaçı. 52 ming so'm. Narxınız telefon? 50 al, yaxshi. Alo. Ay meni chiqamda taniydim o. Qancha dot bayke? Meni qarab topsada amulliqni bilmayotgan. Ha, qarmab ketdi. Buni aytib qo'ysiz. 46 dot. 46. Meni qarab topsada bo'lgani ariq achig'ini aytayotdim. Qancha dot? 45 dotsın kim bu? 45. Game var. Urgaçı. 41 bo'lsa. Urgaçı. Urgaçı. Sodangiz bo'lsin. Qancha dot ya? 50 lira var. 50. Urgaçı. Şvits'ta. Urgaçı. Şvits. 5 aydım. 5 aylık. Adalar dolu da. Siz maldan itikasiz yaxshi ekan. Şef, bazı net post boya. 45'ten not. Urgaçı. Urgaç. Eko'dan 45'ten. Qancha olsa ketgan tur? 43-42 olsa. Qo'yaveramiz. 43-42 olsa ketdi deydi. Yaxshi sodangiz bo'lsin.
Жайдар емес те. 90'dan narigi. Qanchada o'tsa? Ya. Şöp. Tuğan bazını aytib qo'ysiz ya. 55? 60-55 bo'lsa ketdi deydi. Qanchadan o'tsa? Yo'q, qanchadan o'tsa? 50-55. 50-55 bo'lsa. Bolar qancha? Olur, turağanlar burası. Bolarni aytыңыз, dan ketgan ba'zan. 44. 44. Chetki. Yaktalar 50. Chetki 44, bular 50 dan deydi. Qanchada o'tsa? 60. 60 ming so'm. Urg'acha? Yaxshi. Akbaş qanchada o'tsa? 58'den. 48. Narxı 48 bular 58'den ekan. Ayesinin aldığında o. Ne olacak da bu kaçarları tartalım. Köyünün şu bu kaçarlara kızıl şattı. Kaça dot? 60. 60 mı son? Kaçadan dot peki? 78'den sonra. 78'den sonra. Sizdeki hiç? Ne ya? 70. Ya. 70 dolar. 70. Vay uyalmazsın diyorsun. Siz takmayın mal gele takmayın. mal gele? O. Qaysi kanal bu? Kırgız canım adayı. Pay deb topgan. Qancha shu pay debdi. Qancha ekan? Shep. Bazını aytmoqchi. 69. Bolarni aytыңыз. 68. 3 ay. 1000 so'm o'lchasiz bu. 3 ay. Parodadan so'rab qo'ygan. Ne paroda? Avlikov. Ha, o'shunda paroda be. Yaxshi. Yaxshi ekan. Shep, qanchada o'tsin uni? 68'den oldu. 68 ming so'm bu. Narxi o'shav? Ya. Eko tengli o'shav? Ekodan oshol. Eko tengli o'shav. Bular qancha? Ekodan mı? Sizlarki? Qancha ekan bu? Ya. 85 ming so'm. Qancha ushul? Bir yaş bo'ldi bo'ldik. Bo'lib qoldi. 85 ming so'm. Ne olacak dağı? Yaşırak bu kaçarları tartib bereli. Öze turgan gezin. Kaçıdan da olsun peki? 60'dan 60'dan. 60 mı? Bularçı peki? Kuruk 60'dan sonra olur. 60 ming so'm. Arzan mı? Qimmatga aytingizlar. Kommentariya yozingizlar. Qancha ekan? 70. 70 ming so'm. Savdo o'rtog'i. Şükür al sekilir. Al sekilir. Bularçı? 70. Bundaylar 70 ha? 70 ming so'm. Bulzaq kimniki ya? Bulzaq bilge yo'q bu. Bulzaq tartiblerga elleri yo'q ekan. Qanchada o'tsa? 55. 55. 55 ming so'm. Az dalcha tartib ko'rsatib turasiz bu yerda cho'ng-cho'nglarni. Qanchadan kelgan shular ya? Ya aka, bazı aytmoqchi. 93 cho'ng, narxi 78 deydi. Qancha ekan? 83. 83 ming so'm. Qancha do'st aka? 87 oldu. 87 dot atgan. Bizdeki qancha dot? 88. 80 ha? 80 ming so'm deydi. Sizlar köy? 80 ming so'm.
Бұл жақтан құнайын ойлар тартып бересіз. Қанша екен? 120. Қаншаншы туыт? Қаншаншы туыт? Бірінші туыт, 120 мың сом. Қанша екен? 90 отыздар, бір жаш бар ма, жоқ па? Бар. Bir жаш бар, жақсы. 90 мың сом. Болары қанша? Қайтты. Жоқ, қандай елді? Айтыңыз, моға кетті болды. Бұны 80-ге ал, 8-ге. Жоқ, мен мындайлы тартам да. Анам, моға берем, ошол базын айтып қоңыз болды ба, үміттендіру аламын, үміттем дебейм. Болған моға баға кетті болды деген еле неме да? 88-ге. 88 болса, жақсы, содаңыз болсын. Siz 25 dokuz. Siz 25. Vallahi tartın uğraştı soda alırsa. Qancha talashib o'tsizlar, shuni aytib qo'yingizlarchi. Qanchani talashib o'tsizlar? 125 so'm. Siz qanchada o'tsiz? 16 ga berdi. 116. 4000, 2000 o'rtaga chachib qo'yingizlar, bo'ldi da, meni olasizlar. Sodаңыздар болсын не? Қанша? 130. 130 мың сом. Бұның қанша? 120. Қаншаншы туыт бұлар? Екі өтең 4-ші туыттары. Сүттері бар бі? Семіз, сүттері. Өтіп кетейін. Байке қанша да отыз? 110. Қаншаншы туыттар? Екінші туыт. Екінші туыт. Сіздікі қанша да отыз? 120. Қаншаншы туыт? Үшінші туыт. 120 мың сом. Базар жақсы болып қойып тұр, не керегі бар? Мен бүгін атайын, шуны тартайын деп неметтім еле. Пландадым еле. Егер балчық болып отырған болсачы, мэрияны тийиштүү адамдарды отметка қылып тұрып шығарайын дедім еле. Бұйырса жақсы қылып тазалап қойып тұр. Қанша да отса бұны я? 115. 115. Қаншаншы туыт? Бірінші туыт. 115 мың сом. Татау. Елері жоқ екен деп. Бұл жағын тартып көрсетіп бересіз. Бұны ез жоқ па екен? Сауынлық. Қанша даусы бұның? 100. 1,5 жаш бар бі? 1,5 жаш. 100 мың сом дейді. Қанша даусы? 69-тан сұрап. 69'dan. Narklarınç? Barlı bir de. Kaça baş neydi? 3 baş. 69 bin son. Kaç kan bular ya kaç ile? Kaç elek be? Kaç elek ya? Kaç elek? Kızırlar. Kızırlar. 69 bin son. Неге болады да? Soğan ol. Байлаш керек. Baylaş gerek ha. Жақсы. Содаңыз болсын ne? Қанша да отыз? 100. Қаншаншы туыт? 100 мың сом. Bazı қанша мың? 85. Туған мы төлек? Олар 80. Туған мы төлек пе? Төлек. Болса. Қайсыға барады? Кечірек болса. Жақсы. Содаңыз болсын. Uy қанша екен? 100 қаншаншы туыты? 6-шы туыт. Бос bu? Бос, апрельге. Апрельге барады. 100 мың сом, 85 дейді. 85 пе? Жоқ, нар жақ дейді отыр. Нар жақтағылар. Мен 100 сұрадым. 100 сұрады. Жақсы содаңыз болсын. Бұл 85 пе сонда?
Kaç ekan? 140 ha? Kaçıncı tut? Kaçıncı tut? 5. tut. 140 ming so'm. Boz emas be? Boz. Qaysiga boradi? Aprelga boradi. Kechirik bosib bordi. Oğlum görürsek ki. Kaça dost? 140 tut. 140. Boz bu. Toyna yapalım. Toyunda qol. Boş bu. Ikkinchi tut etmi? İkinci tut. Baz. 140 ming so'm so'radi. Savdolashib yo'ldori bor, variant. Bu qancha dotsa? Ha, sitmas be, bo'ldi. Ba'zi qancha aka? Ba'zi 140. Qancha tutdi? To'yla hem tuttu. To'ylik kim tut. Boz bu. Oz toyna turur. To'yinda tur. Toydan başlar asıl turur. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qancha ekan? Istab qo'y. Qancha dot? 135. Qanchasi tutdi? Bunday qilmoqchi. Birinchi tunguch. Bo'lsa 135. Bulacağınız? Ha, bulacak. Kaça dot? 100. 100 ming so'm. Boz bu. Boz boz. Kim var? Qancha vaqt? Qancha vaqtda to'ydi? 2 aydan tut. 2 oyda to'ydi. Bolori qancha? 95 baza vurur. 95 baza ketdi. Ne kanal? Kanalın adı. Qirg'izjanmi? Bu biraz maldı, biraz nars. Ümit tozası. Non takkoy, kamel non takkoy. Qancha dot? Sütüye. Ne aytdingiz? 125 dotam, 120'ga veremem. Qanchasi to'ydi? No, uzandağızı ikinci tut. Qancha vaqtda to'ydi? Oy mayda tut de. Mayda, azı süt var da. Ha, qancha litr bor? Azı 6-7 litre süt var ha. Bir çayında 15 litre süt verir çayında. Yaxshi. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytam da. Aytыңыз. 0700 Aha. 08 08 58. Qiziqqanlar bo'lsa chalaverishsa to'g'onlar. Aytib Atlı qo'ydi. sapar çakam. Bo'ldi. Muz Osman qancha dot? 170. Qanchasi tutdi? 5-chi tutdi. Qancha litr bor suti hozir qay? Kesinlikle tut. Ha, jang to'da. Buz. Erkek urg'achi. Urg'achi. Yaxshi. Qancha dot? 110. 110. Qanchasi tutdi? Can bunay. Jangini. 2 tiş bunay. 2 tish. Bunungiz? Bu 4 tuğan. 4 tuan. Bazı Baz 120. 120. Yaxshi, savdangiz o'zini. Qancha dos? Ya. 155. 155. Qanchasi tutdi? Ya. Qanchasi tutdi? 5-chi. Boz. Qaysilarga boradi? Oradan letikten o. Fevral etega. Yaxshi. Canım ayıp. Bolori qancha? 150 göreyim. 150 var bolori. Yaxshi. Savdang bo'lsin. Undari tartib turma. Просто ümit ettirib, sразу aytib qo'ying. Qirg'iz jarnama. Chiqadi. Жазсаңыз YouTube'dan Qirg'iz jarnama deb жазсаңыз chiqadi hozir. YouTube'ga жазсаңыз. Qancha? 190. Qanchasi tut bu? 5-chi tut. 5-chi tut. Boz emas. Erta boz. Erta boz. Qaysilarga boradi? Qaysilarga boradi? Ato, Aysayga boradi. Assalomu alaykum. 3 oydan keyin. 3 oydan keyin boradi. Bolori qancha? Bolori. Şey bazını aytqansiz. 135. Qanchasi tut? İkinci tut. 2 tut 175. 135 ming so'm. Yaxshi. Savdangiz bo'lsin. Gel otur. Qancha dos aka? Sen bu tutundursan. Aytan. Ya. Aka berlar qarab aytib qo'ysiz, uqqan jo'qmisiz tekin? Tu yapta. Nar qarab turgan. Zayındır satır. Uyalı otur al televizyon. Qancha dos aka?
130 мың сом. Торпа ургач эркек? Эркек. Канча вакыт болду туулганына? 2 күн болду. Sütü kança çıkardı? 6 litre sütü var. Жақсы. Ece kança da otsun? 110 мың сом. Жақсы. Kança da otsun? 170. Torpa urgaç erkek. Urgaçı. Urgaçı 170 мың сом. Birinci tuğut bunayın. Birinci tuğut kunayın 170 мың сом. Bolor kança bayke? Bir 10 bin şüpherim. 10 мың şüpheresi жақсы. Kança da otsun? 130. Torpa urgaç erkek. Toplam mı ne? Torpa erkek. Erkek. 130 bolca öyle. 130 bolsa betti değil. Özümüzdeki de. Çok çok. Бұл жақтан чоң үйлер тап берелі. Bazı қанша екен? Езің екен? Байке базын айттың осы? 180. 180. Боз. Стекі? Стекмес. Чоң үй қанша екен? Жоқ. Я байке. 300. Жоқ, байке, тұрар емес, башқа түбі. 300 мың сом. Bon, bazı қанша екен? 3 айдан туат. Сүті байылығы. Қанша дос байке? 3 ай емес 2 айдан туат. 120-дан мен 2 отын. 2 отын 120 дейді. Қаншалық туыттар? No 4, no 5. No 5 дейді. 4. Қанша дос? 130. 130 мың сом. 20 günde tuat. Bu 150. Toplam 2 tuğut kunayın. Бұл еркек тұр демейді, ұрғатшы. Бұл ел екіншісі бе? 2 tuğut. Екіншісі. Birinci tuğut. Қанша түш бересіз? Болорын айтыңызшы. 147 görem. 147 өткен. Телефон номеріңізді айтасыз ба? Айтыңыз. 500. 500 42. 42 50. 50 27. 27. Қызыққандар болса чалып байланышып саудалаша бересіздер. Бірақ ушул бағамен, ушул бағамен бағасын айтып қойдық. Қаншада отыз? 130 tuğut. 130. Қаншанчы туыты? 4. tuğut içinde. Қайсылайда туыт? Mart. Мартқа туыт. Жақсы. Содаңыз болсын, Қаншада отыз? 130. Қаншанчы туыты? 3-ші туыт. 130 мың сом. Сүті бар ма, жоқ па? Бар, қаншалық? Ondan ары екен. Қанша екен, 190. 190. 185 көрем. 185-ке берет екен. Қашан туыт бұл? Январларда туйт. Январда туыт. Қаншанчы туыты? 4. 4-ші туыты. Жақсы. Қаншада отыз байке? Қаншада отыз? 120. Қаншанчы туыты? 4-ші туыты. 120 мың сом. Қанша екен? Шеп, базын айтып қойсын. 130 тұрады. 130. Қаншанчы туыт? 5-6 мың туған. Sütü var mı, жоқ bu? 8-9 litre süt var. Sütü var ya. Ағып отыр ya? Иә. Sütü ағып отыр деймін. Ертемен салбай қалды. Болоры қанша? Бұлар білмеймін, базар айтады. Siz noğa берем айтыңыз. Çeçeci siz de. 23 болса берем. 125 болса кетті. Жақсы, содан болсын. Телефон номеріңізді айтасыз ба? Айтайын ба? 998 33 44 05. 05. Қақтан келесіз? Бақай ата. Бақай ата. Қызыққандар болса чалып байланыс бересіздер, мен содан болсын. Аха. Bazı қаншадан екен байке? Баларын айттым осы. Бейткім.
3 үйдө кармап турат. Азын билбейт экен. Мейли. Ага, мага не бербейсиз, башкасын аракет эс кыла бересиз. Канча атасыз мону я? 100. 100 миң сом. Мис. 100 миң сом. Туугандар, ушу менен базарды тартып бергенди жыйынтыктадык. Азыр жылкы жакты тартып беребиз. Сиздер менен Кыргызжанова YouTube каналы болду. Видеону бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, каналга подписка болуп туруңуздар. Туугандар, көп адам көрүп атат, бирок подпискасы жок көрүп атат да.